Volgende ene gaan ons eers druk, dan die heupe oplig. Okay? As die heupe mooi hoog is, maak een been reguit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ontspan. Goed. En nou die ander been. Druk, op, been reguit, hou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buig die been, ontspan. Goed, en herhaal. Op, reguit, hou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan. Asemhaal. En weer. Op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ontspan. Asemhaal. Laaste een. Knip. Op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Span. En op. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ontspan. Volgende een, gaan ons die bene lig. Klein bietjie verder as 90 grade. Knyp die bal, beide hande teen die knie en druk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan. En weer. Op. Druk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan. Laaste een. Op. Druk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan. Volgende ene gaan ons een hand uithou, weer die bene lig, balletjie druk en druk teenoorgestel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan. Asemhaal. En ander kant. Oplig. Druk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ontspan. Asemhaal. En op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ontspan. En op. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan.